Mi smo znali da će biti jako teška utakmica ovdje, mi smo sada u seriji 14. utakmica u 25 dana. Nismo optimalno spremni, ali moram da priznam Kaštela osobito prva 2 seta igrala odlično. Već dugo, pogledao sam puno njihovih utakmica, dugo nisam vidio da su izdržali 2 seta sa toliko malo greški, osobito u servisu bili su odlični, ulazilo im je sve, jako malo greške i bilo nam je teško igrati. Kažem, nismo stabilni u prijemu u ovom momentu, ali kažem Kaštelanima svakako čestitke za ovu partiju. Prva 2 seta mogla su se i drugčije okrenuti, ali svakako mi smo zadovoljni sa pobjedom i idemo dalje. Zaslužena pobjeda zagrebačke mladosti, moram priznati da se vidi da igraju Europu, da su u egal završnici dosta mirni, sigurni. Također ne bi bilo nezasluženo da smo možda mi uzeli prva 2 seta, jer zapravo odlučivao jedan napad. Tu smo napravili nekoliko greškica koje su mogle otići na našu stranu, međutim vidljivo je da je ekipa bila stabilna, da je pokušavala, da želi, i treći set smo možda malo i fizički pali, ipak su oni fizički moćnija i visočija ekipa od nas i vidi se da imaju dosta europskih utakmica. Nama je ovo dobar putokaz, nadam se da će mi ekipa ovako igrati dalje. Već u srijedu je Osijek, samo bih želio da ponovimo igru iz prva 2 seta i pola seta ovog trećeg koji smo odigrali također dobro. I mislim da ćemo sigurno rasti i očekujem puno bolja izdanja. I vidim stvarno dobru situaciju u nastavku natjecanja.